ya barabarene na nyumene bonda ni ekiaba kumiringa ethira yukuma runguro lori ya endi takinya madereba bakiromba kwithira bakithia ta mawatho ya barabara kaitene kakenda kwebana na mitino. Marito metawa ya mutuma karaira gitembene bana to kurigia gutamdo to mwaga ringa ya dai nari kuringia to basienda bechinda na ranto abona gukamatana rwero ari bechinda na ikithioro na kovateki atutaga mbere bana to gere niko chitikali njerene bana tanto bana nyagoga to bana ndudi bana ndudi orinto makwera yando masafari dai uma kericho ndaki daga imero tebio ironda tima bwana kwa ukwira natoa babasuri bwana hapo hao walikuwa nyuma walikuwa over speed then huyu mtu asienda akanyaga emergency hapo after kuona customer hapo akasimama. Sasa watu wa pikipiki wakakuja wakagongana. Huyu alikuwa nyuma mwenye sasa amekanyangwa alijaribu ku overtake juu ya hiyo emergency. Ndio sasa mwenye huyo mwingine alikuwa amegonga hiyo center akaguswa akaanguka chini ya lori. Kwa majina naitwa John Barasa, chairman wa bodaboda Meru County. In fact tumepata msiba asubuhi ya leo. Gari, lori na pikipiki. In fact vile kunasemekana kwa wale walikuwa karibu, kunasemekana hizi pikipiki zilikuwa zinaendeshana zile mbili, lakini moja ikagusa ingine ikaanguka, ndio huyu jamaa akaanguka kwa mguu ya lori, ndio akaweza kupoteza maisha yake. Ile kitu ningelitaka kuomba ni wale watu ambao sisi tunaendesha pikipiki tukue waangalifu kwa njia. Hii ni mwaka mpya, leo ni tarehe 5, tumeanza na accident hapa Meru na ni makosa sana ambao tukue tunakimbia mbio sana wakati nini kwa njia hii, na njia iko na magari mengi, iko na watu mengi, iko na pikipiki mingi. Tukue tunaendesha pikipiki pole pole ndio tuweze kusave nini maisha yetu, kwa sababu leo tunaanza kurudisha watoto shule, na tukianza kukimbia hivyo tutakuwa tunapoteza maisha yetu na tunapoteza watu ya pikipiki wengi sana. Biashara bandithia thokoni ya Ngundu netie na west ndeba guthatanĩkĩra bakua nĩ wongele kubwa wa mbabo ndithia bakua kuma tariki 20 Disemba mwaka muthiru kulukia ndithia ngiri 5 chithirite ikio no timutongere mwanka thai uraria nene bakurombo kare kulikithwo ntere ukenda kwebana na kinyamarake. Ethi na biashara bandithia kuma thokoni ya Ngundu na gĩcigo bunge Tigana West na muthuro munene ibonanĩte kuria kwanĩrwo kwa ikira bakua igwamba bandithia bura bwithirite bwitabarĩkia ntere ino na ara bakua igitaira thigũnkũ akibaijiritwo ngurukia ndithia ngiri 5 no tie no ĩmwe yaumba kwigua ĩgicoka kaita gaga thiũnkũ kuma tariki 20 December itonete thina utemumirwo wa mama kuma embe tiania yonthe mwangai mutu muntaimenti mwangatharaga utemumirwo wa mama. Kwa hivyo ndiromba nkiuga atiri itura ici wetu uruwa wina kindiki no kiuga kindiki mwana wetu utibwo tutethie burunya munini oku ithina tukuria MP wetu bonthe katubanitie utemuntu tuthetera utemuntu kuonya twandamane kana tutethunye atia kana raisi wetia lisiera yonthe batu tuyini ng'ombe uturia bora ng'ombe mwengiria yana batu tone bia kuria na bio jokiana kuma tariki 25 mwankeru ari ichete ng'ombe ngiri 5 na antu iborai na bangi chionje bisibitari kuma twatura twabakinya ibakinyata mwanka twa yau tutona mantu yange yana ya twinayo nende wonie ndi ng'ambe kiakwa kiaitere na ndi mukuru utibio ntikinya na bio kinyambi na kinyo nende na ara ile ng'ambe no kaiweta ilo kwenda kuria president wetu na gendekio uo wero nwetu na MP yato durete tobathurete baita tothira inarende bakutheta bunene ikira bakuiberite operation ikarutho kenda ndithia cho ikaomba kuigicoka indi mwankira guti operation bona kinya kanini president tuilele twaiteria operation twerekea note yo yana nanga tuikwa ko weta nao kamero te akoringire kura baba kaunti ingi chonde kaikoretwo operation gontuko baicoka irwintobio bato tweteria operation kende kiare yako aiko interior ara vice president no to operation tona itoku operation nebwethwe nonto kende kena twerere operation yekabwethwa torori gatuteke nyereria anto bange kenda gothro to operation yerabwethu mwanka thai tona kieto kuba tu barato kwa tokaria wana biashara okia gwethro to operation torua twetha imbi torua twetha imbi
na araborotithirite kiara abunge bonthe bakuma kaunti ya Meru bara bakuotie no mwaragiria mantu magomba bobo andithia bariunga Meru bakiaragiria mantu matuta bakiwa mwanga ngiri 2027 toka gwikuraya na ibabeterete ndebeni baboni burakainagira mwereni. Tuko na MP wa Meru 9 na seneta moja na yu mama wa kina mama huyo naye anaitwa Kailemia, na hakuna wowote anaongea maneno ya ng'ombe. Hiyo watu wote MP wanakuyanga huko wanaita watu wanasema tu tamu, lakini hakuna yule mtu anaongea maneno ya ng'ombe. Ng'ombe inaenda au kama vile tutafuata, wote wanakimya kwa sababu wote waliwekwa kwa mfuko na president. Hakuna ule anaongea. Kwa hivyo tunasema hii watu wote MP wote wanutamu, na tuogopi tukisema wanutamu wote nyumbani wanutamu weko ererore munene gethe oteto tethia wowe tote kuringira kura gethe akote kwenda kura cha Meru twire kiripotera thutha cha Weru kuma ntere cha Ngundu na gicigo bunge atigane West mbeta wa John Thiga. Akariba kibura marani batarite kutuga kwa barabara ya kuma Katharaka Mwonka Kanyambo bakimeneire mubunge wa ntere unontuba kumeteaniria barua kaiteneka kampeni na bekire moirane kathumba ya kwairithira barabara eu ende mwankira thai utengui barabara eu iraritirwa. Akariba mbari cha kibura wandia ganga akiri gicigo mbunge kia marai batumanite kiri mubunge wao Kareke Mbiuki iguru ria barabara ya kuma Katharaka kuthungira mwiria Kanyambo kuthinkinye kumbo kwanza ona wega tukunekanga migongo gegutunanga nuntu mbaru nuntu bwa mikuba kuringithwa Kareke ni elo baina turairiria ba muko barabara ino ri kukaura tomundi kutokinya Katharaka tebu twina MP twina MCA no kaba turairiritie riu tukabarura atia turaugire atiri kura ni jetu na bone bekare bara nene ugu tukabanenkera na tikura riu turabanenkeri tukaberia atukarura atia riu beze abaria na antu bana ugu babaririe babori thina ciao ona bobongo be ikenda tutethania twetingwa twatuka tuteranirie twina anene bau betu gute welo bweguko rwaria nandiki bande to bariuga ito barabara eno ekubainya tugo gwantugo batakomba kuthira barabarani eno iyurite mitaro na nkinyeta kuthiika ndira Kareke Mbiuki bena gateria ona njirene ino ya kwimana ganga italo lema obura kairia tulemere nikidaka racokire kidaka barabara ni nyogo kuburu watuka gukura na kana tule ngiri ya 5 kuma kumba kuthi Katharaka no le ile 5 kendo kamatwa kwanza kaulogu na mtu murito na kana jiarele barabarani na twina MCA twina ngavana na twina bonde bagweta baririkanitie mubunge Mbiuki ati ikwari na wira nebo gwikira barabara eno rami na mwanke mundi no akabathiaga na mbere gwetera barabara guti raino kaula tutikinyaga ragatio tikura raino kali ogwetari utirira ende no akwenda ngavana tio tomudura neje atururira aturikirie monto malo manjira aturikirie gutira mimbonete onerekirite naria niwekirite kana niwindi tikareke eumbekire one otendekie ni atumenyere na barabara ni ibangwe Kareke ni eje atubange ona roji aturia gatwikira ni aka 20 ntikumenya ni mbiago gagutwendera atia kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Kiume kikiri chunchikia kuria mwana daktari na utariria thina ya mwana kuthira kiingana kaitene kalama amina kuthira taririo mwana batere kumamwa inyi ntubira muciari abati kuthira keba na byo kenda kuthiria thina yi ndenda twariria mantu ja ana barabethera bena thina cha kungorota utuku ukethera mwana ukua mami utuku na ukara ingorota gwana kuingana nyuro naja no ukethera mwana oria nawe uti mamira akuita ukethera mwana oria uku uti mamira aguita indi utuku mami no ukara ingorota na bangi ukethera mwana rira mami
ukona iruma kumbuthuka ja mtu kari kiroto ni ukona mtu mwana ora umbuthuka karathi gitandene kwitu nyamu twimbaga na nyuru twitagwa adenoids mwana no ethure na thina ya adenoids kana no ethure na allergy igatuma mwana ukua kana ingorotaga na ndingienda kuga utiri ukaja kutha mwana ukua kwambiria thina ucha kungorota tigana na into ja spray into bikoera bangi carpet nyomba kaguchi ndori chitwe nyomba into ningi changia kana wetha bena allergy ucha kungorota bangi baraba ukara nyombe kuma nyombe ra ukara ikeja kutha ni kuma then mwana ukua gakara ichumbuka ithine kuingana tunyuru na kingi nakyo mwana akeja kutha na thine we kuingana nyuru na batita kuona daktari ikenda wirwa kila mwana ukua gatumira indi ndinge na kwira mtu romba kuthena kana gakuingana nyuru ukamamia mwana ukuna mugongo amama ategete iguru mwana ukuingana tunyuru na mamu ategete rutere kana ategete rutere rungi indi mantu ya kumamwa mugongo ategete iguru thenere kuingana gikaingia zaidi na mwana ukuare moiko mama na barabe na bwana twana tuninti ni natu tukenke eto kara tuingana nyuru itotige kubathambia ndo takara tuibadhambagia thenere ya kuingana ikaingia muno bangi nabo bagara bagikaira na tundawa tungi gwikara twarikia kuura nguo tugekera tundawa tukena tuguo toera tundawa turia tukimiko turia itungi tutumana twana tutuingi tuthatwina thine kuingana na no ire thine kuingana nayo ukaja kuthana mwana uku na nakara ingana tugira na iko sibitari akani kanda cha gwikira nyuru ibangi ucha gwikira ikarema bambire gwiko wandikiro ya cha kugira nyuru na bangi na chino ireme kuka mwana ukwithie tagaito agaikua kenda aitwa adenoids na daktari ataka mutuma mbichene aringwe mbicha itawa postnasal x-ray iona niethera adenoids kachingene kachina thina na daktari agakwira bwega na weta ukandivaiswa mwana andimitwe hospitali na arua runene athithirwe operation au kebwane na mwana uku akare bwega na thine ana baraba kana no baingana nyuru ka kungorota ibije nyuru niyo ina gichunki kira gichunka ruo na ndi mwana kaingana nyuru agakucha miruke na kanywa na iki gitumi wethera na baraba ingi baingana nyuru bakaraba kyaja wingara ngari nuntu bainganire nyuru bakucha miruke na kanywa iyo thera ba mami bagamitie kanywa na ndi mirukire aruo ro arwejere nyuru ni echunka iyo tumiona makono kunija ya kara nyuru ka ukaja itogekera ruje na jaye jantaka nuntu iteri ire echunki na ria mwana inganire nyuru akucha miruke akanywa utichungi gyo chunka miruke gekanywa teriera na rukoro aruthe rugakara rwitonya direct break ya mbere mimero akarege aga tene ngarangari etethira break ya ijire mwana kara na kibara getethira kuona ndi mwana ukethwe na thineji nete one daktari na kuma daktari akomba kumutega na akomba kuga kila kiuchumbura mwana na mwana ukwaga kara bwega. Thank you so much. Otone kanya gako no ka inchokerete na nteto ingi. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today.
Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. O kiroto nigitagia kugwatiro na kuigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco tuigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire ni ruri rwa gikundi kienu kana group loan na mainde komija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu ni rungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rundwa 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutena guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702140140 kana oriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Egitara digonko negitara kwijamo ukenera nabiro bina nankanya neginto kya gitomi mono kirigekeno kyanja ibwaga akanya nontu bwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mvoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Huyu ni Brayo. Hiki Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Aldogani skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru ire kuwezaga muchemojo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi na rito kuma nkuru kienthiguru 34 campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute na nituwejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanjiza PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwagi Kristo na guchiatira gukiria kithomo no twitite na mbere gutongeria kire gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science kana Education and Social Sciences. Ni untubwante tonkuruki turingire thimu kurukira 0724256162 kana 0725751878 kana uriongire mutandao jetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithia kirujukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa
premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Minister wa michezo na mbeo mbethi kaunti ya Meru Elias Murega ndithirite kawira nebo kiria michezo ndene ya kaunti ya Meru na njira ya kuiyika bia wa mwanya ndene ya kaunti u ithirite akere meri kirinkino ya Ghetto Derby Atletico Alzizia na Black Panther Alzizia braithira bashinda Black Panther goru imwe kwa kibogo. Nduchinda libunene pomachino jwa mubire jwa maguru ajendene mutijo kangangi katika timu ya Alzizia na Black Panther ira ijekera Ghetto Derby mchezo juju njue kushire mashabiki jamingi jaja kujona ango shukuru mashabiki betu nyabara bato sponsaga na baraki nyabomba ko jabaga ita chiringe kana dere entrance totere agia game and support to the toke sikaga as one way of commemorate fan ikenda nya team hii chomba kwethira chena at least nya fans chago sustain league chiao as we go on. Muthaji wegoro minister wa michezo na mpimbithi Elias Murega no rari referee athitete uju injire mwe konani ati kinya referee ningugi ira mpimbithi babiri kuthabakia mukira onira muthego chethia game is more than 10 years. Lakini there are so many things chumbete ku evolve, maybe the new roles ikethro 25-26 ichethre to iki advance as we go on. So laws of the game at least na pace nye muchetho ni umbete kwethro ireguru na itokuga congratulations ako chethia mubira atumira sheria jawoni mbethode again match komo NSL nkomo assess ndona is capable and ago set a very good example ke youths beto na beto bandaka indi amuna bubu aga mwaka juju jathirikari ya county bena moroto jo munene jo gutigira tiba kwa maritano itunje mwanya bya mibira ndigera jombo kurankuruki kwa ito go encourage referees bare upcoming itombete kwethro as a county government to train it more than 8 referees na this year together to train ma coaches especially introductory course mbere to ambaire CAFD ikenda to encourage at least baba inge baraba kwezera bomba inyagotonya na professionalism na pia professionals in different areas na after to train ma coaches to combine go train officials inyabo bombe kwethira pake ben administration skills cha team chia na ndio romba nikiri kampuni mwanya ndene kaunti Meru nyakaome kwithira kigwatambaru timu ra chumite Meru chuchethera nkathi eguru nikenda bomba kumbana nkuruki na ya turengiromba dhamini sana sponsors wejendene mubira jwa these local teams cause ogetegera lazizia the Div 1 Black Panther eke Conference League lakini bareja mwe at least tonekera tomba kona some funds to facilitate nonto football is very expensive. Very many people brands are not willing kanaba terede ku support mubira ko itore ya thirikari kinyako na alternative ko kethirwa kama thirikari te kumba nonto ba the constraint of the budget. Let them also look for sponsors for us. Let them encourage anto bombe kuja guto sponsor mubira na jojo ikienda tumba kuita aumbere Muthuri Muriuki Uru TV mutijo kangangi
Chelsea ni baraumire nyuma na kulazimithia kadhalika